ku munsi w'ejo habaye inama idasanzwe, yari inama yari ihuje EAC ndetse na SADC. Ibyo warabyumvise, ibyo wabonye amakuru agiye atandukanye. Iyo nama yarabaye ifatirwamo imyanzuro igiye itandukanye, imyanzuro iratangazwa. Imwe mu myanzuro ikomeye yafatiwe muri iyo nama nuko imirwano igomba guhita ihagarara. Hanyuma kandi hakabaho n'ibiganiro hagati ya leta ya Kongo ndetse na M23. Ibyo byarasomwe, ibyo byaratangajwe, bishyirwa ku nyandiko, birasohoka. Ariko leta ya Kongo kugeza ubu ngubu yinangiye, ntago iyo myanzuro igomba kwikurikiza. Ari nayo mpamvu umfashe umwanya kugira ngo nkore kino kiganiro, kugira ngo nkubwire zimwe mu mpamvu zifatika zikwereka ko Kongo nta gahunda y'ibiganiro ihari. Tshisekedi ubwo yigeze atangaza aravuga ngo ngiye kuganira ngiye ubwanjye kugira ngo nganire na M23 kwaba ari ukurenga umurongo utukura. Ti niyo baba bansanze ku cyumba iwanjye aho ndyamye bageze ku muryango, ntago naganira nabo. Uyu mugabo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kugaragaza ko rwose nta gahunda afite yo kuganira na M23. Ibyo biragaragazwa n'iki? Igihugu cya Angola nacyo cyamaze kumwiyungaho, cyamaze kumena ingabo nyinshi cyane mu gihugu cya Kongo zije kugira ngo zirwane na M23. Si Angola gusa, Uburundi nabwo bukaba bwafashe abasirikari benshi, mbese nko gutoragura, arimo abasaza, abakecuru, abana, mbese Uburundi nabo bamenye ibihumbi byinshi cyane muri Kongo hara kugira ngo abo basirikari bahangane na M23. Ubu tuvugana harabarirwa byibura ibihumbi birenga 20 by'abasirikari bari guhangana na M23 mu nce za Bukavu. Ibi akaba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko wakibaza ngo ese ibihugu 14 byateranye ku munsi w'ejo biri kuganira bigafata imyanzuro, iyi myanzuro ikaba itari gukurikizwa, ese hagiye gucura iki? Ikindi kintu cyo nakubwira cyo nuko imirwano ikomeye cyane kuri iyi saha, ndetse uyu munsi kuva mu gitondo saa 11 imirwano ikakaye, ya mirwano karundura yakomeje kuvuga, aho mu by'ukuri ingabo za M23 zari zazengurutse ikigo cy'indege cya Kavumu, ariko mu by'ukuri kugeza n'ubu ngubu hari kuba imirwano idasanzwe, aho mu by'ukuri Burundi bwakaniye bukaba buri kurasa cyane, ariko M23 nayo ikabita bworoheye, kuko haragaragara imirongo miremire y'abarundi birukanka bahunga berekera mu bice bigiye bitandukanye. Rero ukaba wakibaza ese koko mu by'ukuri niki kihishe inyuma y'ibi bintu, aho mu by'ukuri abakuru b'ibihugu baterana bakaganira, ariko kandi ugasanga Kongo yo ntibikozwa. Ngira ngo mu myanzuro twavuze ejo cyangwa se mu byaganiriwe hejo ku munsi w'ejo, nta hantu namwe bageze batobora ngo bavuge ko M23 ari umutwe witwaje intwaro cyangwa se inyeshyamba. Nta n'ahantu bageze ndetse na Kongo ubwayo nta hantu hegeze havugwa ko bavuga ko M23 ari umutwe witwaje intwaro, ndetse ko cyangwa se ngo no mu myanzuro yatangajwe hasokemwe umwanzuro wenda uvuga ko M23 yarekura ibice yafashe. Ibi rero kuba mu myanzuro yasohotse hataravuze ko hari M23 yarekura ibice yafashe, byagaragaje byatumye Kongo irakara, byatumye hagaragara uburakari bukomeye cyane, ku buryo hari umujenerali bimitse bashyizeho nka vice gouverneur kugira ngo aze afatanye na Somo Kakure hanyuma ayobore Wazalendo. Uyu mugabo rero nawe hari byinshi yatangaje, aho yavugaga ko mu by'ukuri yiteguye kurwana urugamba karundura, yiteguye kurwana kugira ngo ahangane na M23, ahangane n'u Rwanda. Hawe mu ijambo ryavugaga ngo u Rwanda ntago twere turuvogera n'umunsi n'umwe, ariko rwe rwaratuvogereye, natwe rero tugiye guhangana narwo. Ibi ni ikibazo gikomeye cyane. Reka nkumvisha iri jambo, ngende nkumvisha ndetse nagusemura, kuko ni interview yavugaga mu rurimi rw'Igiswahili, hanyuma turagenda dusobanura ijambo ku ijambo ubashe gusobanukirwa ibyo umujenerali yatangazaga. Mu by'ukuri kiriho cyo nuko imirwano ni myinshi cyane, imirwano amasasu ni menshi cyane mu bice bisatira umujyi wa Bukavu, ubwo bakaba ari bwinshi ku baturage ba Bukavu, kuko ikintu wakibaza ndetse kinateye inkeke nuko abasirikari b'u Burundi bari kurasa buri kintu cyose, bari kurasa batitaye nimba abaturage bahari, bari kurasa batitaye nimba hari abaturage.
Ubu tuvugana hari abaturage benshi bamaze kubigwamo, hari inzu nyinshi zamaze gusenyuka mu bice bigiye bitandukanye bisatira umujyi wa Bukavu, ukaba wibaza ese izi ngabo zirarwanira iki? Ubu tuvugana kandi abanyamurenge batuye mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi bamaze kumeneshwa. Bamaze kumeneshwa ngo basubire mu gihugu cyabo, cyangwa se kubera ko M23 yamaze iri kurwana n'igisirikare cy'u Burundi. Burundi nabwo bwase bufata umwanzuro kugira ngo bumenesha abo banyamurenge bubakure mu gihugu cy'u Burundi, ngo kuko ngo M23 iri kurwana n'igihugu cyabo. Andi makuru ahari nuko kugeza ubu ngubu imirwano ni myinshi, ariko kandi M23 yo iravuga ngo twe twarwanye n'ibihumbi 50 turabitsinda, ntago ibihumbi 20 aribyo byatunanira. Reka nkumvishe iyo interview mu general, hanyuma tuze kugaruka mu kanya ngenda gusobanurira bimwe mu bice bigiye birimo nibyo yagiye atangaza ubwo yabivugaga mu rurimi rw'igiswahili. Kulingana na hali ya vita ambavyo imejitokeza katika nchi yetu ya Kongo, vita vya uvamizi kutoka Rwanda, lazima tungepashwa kukusanyika sisi wote ambao ni wazalendo wenye kupigania nchi yetu, na ndio maana administrateur du territoire alitualika kwa niaba ya vice gouverneur wa province ya Sud Kivu kwa ajili ya kuhamasisha vijana wote na wazalendo wote ili wafanye kazi pamoja kwa kupiganisha ule adui ambayo iko nakuja kule. Lakini kwa ujumbe ambao gavana Makama mweza kuiletea nyinyi kama viongozi wa magrupu, ni kipi ambacho tunatakiwa kufanya kwa ajili ya kuweza kudhibiti hivi vita ambavyo vinakuja kwa kasi kubwa? Alituletea message. Pointi ya kwanza ndani ya message yake ni kusema watu wakuwe na upendo, watu wakuwe na umoja, na wakati tuko na umoja basi tushirikiane pamoja na serikali yetu ya Kongo, tukue nyuma ya rais wa nchi son excellence Felix Antoine Tshisekedi, ili kutetelea nchi yetu kwa kufurusha ule adui, kumtosha ndani ya territory yetu ya ndani ya territory yetu ya Kongo. Serikali imeamua kutumika na wazalendo, lakini ukiangalia Bukavu waliweza kuteua mmoja kati ya mzalendo ambaye ataongoza wengine. Labda huko tarafani Fizi hii ilikuwaje? Tulikusanyika sote pamoja, na wakati tulikusanyika pamoja nadhani mipango iliyochukuliwa pale ni kusema kwamba watu wote waliona kwamba ni William Amuri ya Kutumba ndio ataongoza wazalendo wengine wote katika hii sud. Wewe kama mchaguliwa umejisikiaje na umepokea kwa namna gani? Mimi nilipokea kwa furaha sana uchaguzi huo au uteuzi huo, sababu tunajua kwamba ni kazi ambayo tunazoea kuifanya na tutaifanya kwa makini pamoja na serikali ili tumuondoe yule adui katika ardhi ya nchi yetu ya Kongo. Tarafani Fizi kuna wazalendo wengi sana ambao wanajibeba. Je, nao walipokeaje ili swala la wewe kuchaguliwa kuwa kiongozi wao? Unajua watu wengi wanakuwa na mawazo tofauti. Kuna wale ambao labda hatujui mawazo yao, walikuwa wanawaza kama labda ni wao ambao wanaweza kachaguliwe, alafu kuna wale ambao hawafurahi, lakini wengi walifurahi sababu ulifanyika uchaguzi. Sisi wenyewe wazalendo ndio tulichaguana. Haiko kusema kwamba tulipata nomination, haiko nomination, hapana. Ni uchaguzi ambao ulifanyika kwa sisi wazalendo. Ikaonekana kwamba mimi niongoze ile kundi ya wazalendo wa Sud. Na labda kwa wale wazalendo ambao walipokea jambo kishingo upande, una ujumbe gani kwao? Kwa wale ambao walipokea kwa shingo upande, ujumbe uchaguzi huo ni kusema kwamba sisi wao peke wanajua kwamba mimi ni kiongozi, wanajua hali yangu, wanajua kazi ambayo mimi naifanyaka. Kwa hiyo ningewaasi waje tubaki pamoja, tusikilizane, tufanye kikao pamoja, tuangalie namna gani tutatengeneza kazi. Hiyo tu njoo yenyewe tunapenda. Na tutawafanyizia invitation kwa kualika ili tupate kukusanyika. Hata leo magharibi tunapaswa kuangalia namna gani tunaweza kukusanyika pamoja. Raia wanakuwa na hofu sana kupatana na vita ambavyo vinakuja huko jimboni Kivu Kaskazini, na wote walikuwa wanategemea sasa ukombozi kutoka Fizi. Labda kwa kuwatuliza mioyo yao, na kipi cha kuambia raia wa tarafa la Fizi, lakini pia Kongo zima kwa ujumla? Sisi kama vile wapambanaji tunasema kwamba raia yote isitishike na chochote, sababu si vita mara ya kwanza hivi sisi kufanya. Tunajua kwamba yule adui anakuja na silaha, na sisi tuko na silaha, na tunaamini kwamba Mungu ambaye tunamuomba sisi
iko upande wetu, sababu hatukuchokoza nchi ya Rwanda, hatukuvuka mipaka kwenda kuchokoza mtu katika nchi yao, lakini sisi ndio tunachokozwa. Na ikiwa tunachokozwa, tutafanya kazi mzuri, raia ikuwe kimya, raia isiogope, sababu sisi tuko pale kwa ajili ya kuwatetea wao pamoja na mali zao. Kuna kipi cha kuomba wami waasili ambao wanashiriki kwenye mkutano wa leo? Wami waasili tunawaomba waende kuhamasisha raia, sababu sisi ni jambo ambalo tunapaswa kuwaambia ni kusema kwamba vijana wote kwanza, wale ambao ni vijana wenye kuwa umri wa kufanya vita wanapaswa kukuja, tukae pamoja, tuangalie namna gani tusukume gurudumu hii mbele ya kufukuza adui. Vijana wote waambie watu wao, waambie population yote ikuje tufanye kazi pamoja, hasa vijana. Na kuna jambo la pili, tunaambia wa chef kutimie kusema kwamba hatutaki mtu wa kuvuka kwenda Tanzania, hatutaki mtu wa kukimbia ardhi ya Kongo kusema kwamba tunakwenda Tanzania, sababu itatuletea madhaifu sana. Kwa hiyo sisi sote tukue pamoja, tufanye kazi ya kukomboa nchi. Hiyo ndio habari ambayo sisi tunaambia wa chef kutimie au wamewaasili wapate kuifanya ndani ya population zao. Kufuatana na kazi ya M23, baadhi ya raia wanakuwa naomba labda Rais Tshisekedi aweze kujadili na waasi. Wewe hii unaipokeaje? Sisi tunakatala kabisa. Hakuna mazungumzo yoyote ile Rais Tshisekedi ataifanya. Wakati sisi tuko hapa na tuko nyuma ya Rais Tshisekedi, atuangalilie sisi namna gani tutafanya kwa ajili ya kupambanisha yule adui. Sisi tunapinga ile kusema kwamba kukue negotiation au mazungumzo na MV yetu. Ni kuhusisha mashariki ya nchi, ni kutafuta wakubali mikataba yao ambao M23 walifanya wakati walikuwa wangali CNDP. Walifanya mikataba yao, na hiyo mikataba ni mbaya sana, ambayo inaweza tuma nchi itumbukie katika shida, katika balkanization. Viongozi mbalimbali wa wazalendo wameanza kufanya meeting kote tarafani Fizi, lakini pia nje ya tarafa la Fizi. Labda upande wako bado hujafanya hivyo. Je, una mpango gani kuhusiana na swala la kuhamasisha vijana hadharani? Tayari tulishaanza kabisa kuhamasisha vijana hadharani, na tuko naambia watu hata leo jioni hivi tutafanya mitingi ku population hapa Fizi Centre, na kuwaambia kwamba ni lazima tukue pamoja, tujiunge na vijana wajiunge kwa wingi, tuangalie namna gani tutafanya kazi hii. Hiyo tunaanza ile kuhamasisha raia. Mara jamii ya moyo tunakushukuru. Asante, ni mimi namshukuru zaidi mwani. Uwo rero ni Generali Yakutumba ubwo yagiranaga ikiganiro n'abanyamakuru nyuma yuko yaramaze kwimikwa nka vice guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Akaba mu byukuri hari inshingano nyinshi yaramaze guhabwa. Akaba ahangaha yaganiraga n'itangazamakuru aribwira mu byukuri imipango ndetse na gahunda afashe nk'umuntu ugizwe guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Akaba rero yagiye atangaza bimwe muri ibi ngibi ngiye kugenda nkubwira ngusobanura mu buryo bw'ikinyarwanda. Uwagizwe rero vice guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ngo akaba yashyizeho kugira ngo mu byukuri aze ahangane na M23. Zimwe mu nshingano rero bamushyiriyeho ngo ni ukugira ngo mu byukuri aze akusanye ahagarariye wazalendo, akusanye buri umwe wese abasore abatera ingabo mu bitugu, ndetse abashishikarize kuba baza kuhangana na M23. Nta kindi rero we ari kuvuga cyane, ari kuvuga ko mu byukuri yiteguye kuza guhangana n'u Rwanda. Akavuga ati twebwe u Rwanda ntago twegeze turushozaho intambara n'umunsi n'umwe, ariko twebwe bawurudushojeho, rero natwe tugomba kurwana tugasubiza umwanzi inyuma. Ahangaha rero yakomeza avuga ko ashimishwe cyane no kuba yatoranijwe nk'umwe mu bajenerali bagiye kuba bayobora wazalendo. Akaba avuga ko rwose yiteguye neza ko agiye guhangana na M23 ndetse akayitsinda. Agakomeza anavuga ati nje nta nubwo ari rwo rugamba rwa mbere ndwanye, nagiye nkora ibitego byinshi bigiye bitandukanye, tirera abangaba ngiye kubasubiza inyuma. Akomeza agira ati ngiye rwose nshyigikiye leta ya Kongo ndetse na Felix Tshisekedi, kubera ko rwose nta biganiro agomba kwemera, tugomba kurwanya umwanzi tukamutsinda kabisa tukamuhashya. Akanavuga ati ngiye rwose ndi tayari, ngiye gushishikariza abasore ba wazalendo ndetse n'abandi bose, mpamagarira abasore bose bifuza kujya mu gisirikare kuba baza bakatwiyungaho tukabasha kurwanya umwanzi.
Ibi rero bikaba bigaragaza ko mu by'ukuri uyu mujenerale yakaniye cyane ariko ikomanga mu gatuza avuga ngo M23 igomba gusubira inyuma, ariko kandi M23 nayo ikavuga ngo twebwe dufite icyo turwanira, nta muntu wadukura mu bice twafashe, tuzakubita umwanzi tumuhashye, uwari wese uzahirahira kuza kuturasaho tuzamutsinda kuko ntago twatsinze bakeya. Ibi rero bikaba ari ibiri kugenda bivugwa n'uyu mujenerali uri kuvuga ko mu by'ukuri agiye guhangana na M23 ku buryo bwo hejuru, ariko kandi wakibaza uburyo bizagenda nyuma y'ibi byose. Hakaba rero kugeza ubu hari kuvugwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko ikiriho cyo nuko M23 mu by'ukuri igomba gukomeza ibitendo bigiye bitandukanye, ariko kandi akaba yo ikigamije ari kugira ngo igirane ibiganiro na leta ya Kongo yo kuri ubu ngubu yamaze kwinangira, ahubwo iri kugenda ideployinga abasirikare bagiye batandukanye. Iyi rero yari Joe Sataya TV. Iyi update ukaba wagezwagaho nanjye Mr. Joe, tukurarikire indi gahunda yacu ikurikiraho.